Hi no hi friends ang jotana lamsoko maitang education Kokborok channel. Inke friends ang jingtini saimalaine BA 4th semester Kokborok unit 2 ni Mahajon Kusu Kothoma Bwsani short answer tairo. Inke sing puila saimalaine friends ang number 1 question Mahajon Kusu Kothoma Bwsani sabo. Bini answer ang friends ang Shekurung Atul Deborma. Number 2 question ang friends ang Mahajon Kusu Kothoma Bwsani bo bisio tiklaijaka. Bini answer 2006 bisio. Number 3 Mahajon Kusu Kothoma Bwsani puila bo bijabo karijaka. Abong nai toksa hakaya bijabo. Number 4 question Muchwngphani mung tamo Mahajon Kusu. Number 5 question Huchwngphani mung tamo Mahajon. Number 6 question Mahajoni bwsla sabo Muchwngpha ebake Mahajon Kusu. Mahajoni bekreng bwsla borok khibiwika Kolikatao. Answer ngke Kolikatao. Number 8 question ngke friends ang Warai kamio sabo puila kheto khwlaina lam phunuk. Answer ngai Huchwngpha ebake Mahajon. So number 9 question Mahajon Kusu Kothoma Bwsani khoroksa kamini mung tamo. Kamini mung hangke Warai kami. Next question Mahajon thimani yagulo kamini borok bwslano tamo hinui mung farka. Mahajon Kusu hinui mung farka. Number 11 question Mahajon Kusu Kothoma Bwsani Satish Sarkar sabo. Answer Satish Sarkar wngkha khoroksa kubun bosongni borok. Number 12 question ngke friends ang Muchwngphani bihik saboni thani rang nawi bwsaino sakham nogo tulang. Satish Sarkar ni thani rang nawi bo bwsaino sakham nogo telango haifano bini bwsani langmano muthangoi manliya okay Muchwngphani langma thangliya. Ke ashokno tini bagai next video ang noron bagai tui fainai ekolabbo langtrani ekolabbo no tui ang video tu reference norok tabo bo subscribe khaya tong please subscribe khaidi te share khaini tapok. Ashokno tini bagai jotano no hamba.